Ikaze nanone bakunzi b'Ingenzi TV muri kumwe nanjye Spidio Habimana muri Ruhago Nyarwanda. Ikipe ya Kiyovu Sport igeze mu nzira z'inzitane Ferwafa Irebera. Amateka yose abamo ibice bitandukanye, buri wese akurikije uko afitemo inyungu. Turi mu ikipe ya Kiyovu Sport yabaye ubukombe kubera igitinyiro yari ifite umupira w'amaguru mu Rwanda. Tugiye kujya mu mateka y'umupira w'amaguru mu Rwanda kuva rubaye Repubulika. Ikipe zariho ku ngoma ya cyame muri Repubulika zafashe amazina y'amakomine. Imparirwa kurusha yahawe izina rya komine Kiyovu. Iri zina rya komine Kiyovu ryavuyeho mu 1974 ubwo yabyazwagamo komine Nyarugenge na Butamwa. Ikipe ya Nyumba yahawe izina rya komine Gishamvu yavuye mu marushanwa y'igihugu mu 1975. Ikipe ya Victory yahawe izina rya komine Mukura. Izina rya komine Mukura ryavuyeho mu 1974 kuko komine Mukura yabyajwemo komine Ngoma na Huye. Repubulika ya kabiri nta kipe yitiriwe prefecture cyangwa komine. Repubulika ya gatatu ikipe ya Zebre yahawe izina rya Gicumbi. Ubu hariho akarere ka Gicumbi. Ikipe ya Flash FC yahawe izina rya Muhanga. Ubu hariho akarere ka Muhanga. Niba hifuzwa ko Kiyovu Sport yahabwa izina rya Nyarugenge, byarangira nta nomwe wongeye kuyifana. Iyi ni Ingenzi TV, muracyari kumwe nanjye Spidio Habimana. Tuze mu mateka ya Kiyovu Sport kuva mu 1964 ishinzwe kugeza muri 2014. Kuko nibwo yatangiye kuva mu biganza bya nyirayo igabizwa abandi, cyane nkaho yahawe Depite Mukanoheri Saidate wavugaga ko ibibazo byugarije Kiyovu Sport ikipe ya PFC bifitemo uruhare nka 82%. Isesengura ryerekana ko uko yagiye yitwara abakinnyi nka Eric Nshimiyimana, Sibo Abduru, Bagumaho Amisi, Mutarambirwa Jabiri, Iranze Jean Claude n'abandi. Urukiko rwa gisirikare rwaburanishije Mupenzi Eto, Major Jean Paul na Major Ernest kubera kuroga abakinnyi ba Kiyovu Sport, ariko Ferwafa ntacyo yafashije Kiyovu Sport. Ubu ikipe ya Kiyovu Sport ifite ibibazo yatejwe n'umutsindirano Mvukiyehe Juvenal kuko nta rukundo yayihaye. Yavuzweho kugurisha imikino no kugera ku mikino ya nyuma isoza shampiyona akitsindisha, ariko nabwo Ferwafa ntacyo irakora ngo ikure umunyamuryango mu kaga. Kiyovu Sport yarasiganiwe izamo ibice bitandukanye. Muri 2017 ijya mu cyiciro cya kabiri, ariko imbaraga za Makuza Bernard wari perezida w'umutwe wa Sena igaruka mu cyiciro cya mbere. Ubu biragenda gute? Harakorwa iki ko namwe umujyi wa Kigali wabahaga wayakuyeho? Amasezerano ya komine Nyarugenge yo gufasha ikipe ya Kiyovu Sport yarangiye ryari? Ikipe ya Espoir FC yatangiye igenda ishonga buhoro buhoro birangira igeze mu cyiciro cya gatatu. RGB yivanze mu makipe yatsindira abayobozi, none reba aho bigeze. Kiyovu Sport yasigiwe amadeni na Mvukiyehe Juvenal inanirwa kuyishyura. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nimudafatirana vuba ngo mwishyure amadeni wa Yezu Fideli abasigiye, muzafatirwa ibihano nk'ibi byafatiwe Kiyovu Sport. Abafite amafaranga nimushore mu makipe mukunda, mukuri ikipe muri RGB, muzandikishe muri RDB nk'uko mu gihugu cya Tanzania babikoze. Umuyobozi wese afite agahinda kubera ikipe yabo ikini sigane kuko itemerewe kugura abakinnyi no kuba bikomeje byabajyana mu cyiciro cya kabiri. Iyi ni Ingenzi TV, naho ndi Spidio Habimana.